امروز همچنین اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در ناحیه سنگوار از گوشه نمایشگاه کشاورزی دیدار نموده بینای مرکز سودای خنگاب را مورد بهره برداری قرار دادند. در نمایشگاه نمونه محصولات کشاورزی و هنرهای دستی که رسم و عنعنه‌های مردم کوهستان را تجسم می‌کردند به معرض گذاشته شد. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان هنر والای کدبانهای این ناحیه دوردست مملکت را که در این نمایشگاه با پختن نانهای لذیذ مشغول بودند شایان تحسین خوانده برای آموزش آن به جوان دختران دستور و هدایت‌ها دادند. تاکید گردید که با هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امومعلی رحمان در ناحیه سنگوار جهت احیا و رشد هنر و عنعنه‌های ملی تدبیرهای زیاد اندیشیده می شود و توجه جوان دختران طی سالهای اخیر به آموزش آنها بیشتر گردیده است. طبع اطلاع داده شد شغل اساسی ساکنان ناحیه سنگوار کشاورزی بوده. اهل زحمت همساله با وسع نمودن میدان زراعت گوناگون و باغات میوه دهنده محصولات زیاد به دست میآورند و در تطبیق هدفهای استراتژی دولت و حکومت تاجیکستان تامین امنیت آذوقه‌واری سهم نظر است میگذارند. مقصود با جشن وحدت ملی ما از قبیل محصولات خودروی جنگل رو برای نمایش تیار کردیم که از اونجا از اینها یکی می باشد مثل فرض کردیم پیاز انزور، خوج، اولیچه جنگلی، زلال در اینجا با طرز نیم تیار و با طرز کنسرو کرده شده باشد که باز از قبیل اینها گیاهای شفا بخش اینچنین روج، کری و تورون ما برای نمایش در اینجا تیار کردیم. هنرمندان ناحیه ما تصمیم گرفتند که برای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی محصولات خود را در امروز نمایش پیشکش کنند. امروز ما باید که برای بهبودی، برای تنجی و آرامی ما کوشش و غیرت کنیم و محصولات های نو به نو از خود اشیاء خام وطن خودمون استحصال کنیم. خوجگی‌های دهقانی و جماعی ناحیه سنگوار سال روان در میدان 650 گکتار کارتوشکا، 188 گکتار غله‌دانگی کیش نموده، 27 گکتار باغ‌های نوی میوه دهنده سیب و ناب از جمله 1 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کردند. اهل زحمت ناحیه همچنین سال جاری پرورش پولزی‌ها از جمله تربوز و خربوزه را در میدان 3 گکتار براه مانده نقشه دارند که در تامین ساکنان با محصولات خودی سهمگذار باشند. در نمایشگاه با پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان زنبور پروران نامدار ناحیه سنگوار نمادهای گوناگون اصل طبیعی را که از گل و گیاهای ناتکرار این گوشه دارای طبیعت دلفریب مملکت آماده کرده می شود معرفی نمودند. تاکید شد که اقلیم ناحیه سنگوار برای زنبور پروری خیلی موافق بوده. کشاورزان همساله با افزون نمودن اویله‌های زنبور اصل محصولات زیادی از جهت اکولوژی تازه و طبابتی به دست می‌آورند. فعلا در ناحیه سنگوار شماره اویله‌های زنبور اصل به 12900 عدد میرسد و زنبور پروران نقشه دارند که در اساس دستور و هدایت‌های به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امومعلی رحمان این نشانداد را با سم افزون و در تامین ساکنان با اصل طبیعی خودی و صادرات آن به خارج از کشور سهم نظررس داشته باشند. ما در اساسیاسیمون 400 سرایله زنبوری زنبوری اصل پرورش کرده شدیم. مغزیهای ناحیه سنگوار برای پرورش زنبور اصل خیلی مفیدن. برای همین ما حرکت داریم که در آینده سرشمار اویله‌های زنبور رو زیاد کرده استحصال اصل تازه طبیعی رو زیاد کنیم. در دیگر گوشه نمایشگاه امکانات‌های جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرین به پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان معرفی کرده شد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرین کارهای کفت و کابی را سال 2017 در ناحیه سنگوار شروع نمود. الحال در جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرین 70 نفر ساکنان محلی با جای کار تامینند. کارهای جستجوی گیولوژی گذرانده به کمیسیه سرداری گیولوژی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودیم و در آنجا آنها کمیسیه تشکیل کرده، کمیسیه تکنیکی
гузаронидан ва тасдиқ намуданд. Айни ҳол дар корхонаи мо 70 нафар мардуми маҳаллӣ кор мекунанд, фаъолият мекунанд. То ба имрӯз мо дар оянда мехоҳем ки то 300 нафар мардуми маҳаллиро ба ҷои кори пурра таъмин намоем. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди боздид аз гӯшаи дастранҷи кишоварзони кордону ботаҷрибаи ноҳияи Сангвор маркази савдои Хингобро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Маркази савдои Хингоб аз 3 ошона иборат буда, дар қабати якуми он маркази савдо бо 10 ҷои корӣ, дар ошонаи дуюм чойхона барои 60 ҷои нишаст ва дар ошонаи сеюм меҳмонхонаи замонавӣ сохта шудааст. зимни боздиди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз шароити маркази савдо иттилоъ дода шуд ки ин иншоот дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Давлатхоҷа Хушвақтов бо харҷи беш аз 700 000 сомонӣ бунёд гардидааст. дар чойхонаи миллӣ барои сайёҳони хориҷӣ хӯрокҳои миллӣ омода ва пешниҳод карда мешавад. қаблан чунин иншоот дар ин ноҳия вуҷуд надошт. мо ҳамин иншоотро барои сайёҳон ба истифода додаем. боз ният дорем ки дар маркази ноҳия чунин иншоотҳои ҳам хеле замонавӣ сохта ба истифода диҳем. ҳуҷраҳои меҳмонхона бо тамоми шароити зарурӣ барои сайёҳони дохилию хориҷӣ таъмин мебошанд. дар маркази савдои Хингоб дар маҷмӯъ наздики 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуданд. масоҳати умумии бино 180 метри мураббаъро дар бар гирифта дар соҳили дарёи Хингоб хеле назарраво ба назар мерасад. дар атрофи бино барои истироҳату фароғати меҳмонону сайёҳон ду суҳбаткарда бо нақшу нигори миллӣ сохта шудааст. ноҳияи Сангвор дорои табиати зебо ва мавзеъҳои зиёди таърихию сайёҳӣ буда ҳамасола аз он сайёҳони хориҷӣ дидан мекунанд. дар шафати маркази савдо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои дуошонаи иборат аз маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандиро мавриди истифода қарор доданд. маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандӣ аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Музаффар Рафиев бо харҷи 1 млн 100 000 сомонӣ дар зарфи 3 моҳ сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити маркази савдо ва коргоҳи ҳунармандӣ масъулинро ҷиҳати истифодаи пурсамар аз имконоти фароҳамгардида ва муаррифии ҳарчи бештари ҳунарҳои миллӣ ба сайёҳони хориҷӣ таъкид доштанд. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот 10 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор ва даромади хуб таъмин шуданд. масоҳати умумии бино 234 метри мураббаъро ташкил дода таҳхонаи он чун анбори нигаҳдории маҳсулот истифода карда мешавад. дар коргоҳи ҳунармандӣ феълан 5 нафар ҳунармандони ноҳия ба фаъолият ҷалб гардида бо санъати нотакрори кандакорӣ аз чӯб ҳар гуна ашёи зарурӣ омода ва пешниҳоди хоҳишмандон мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз мавриди истифода қарор додани марказҳои хизматрасонӣ ва суҳбат бо кормандону масъулин иншооти ба истифода додашударо тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумати Тоҷикистон барои мардуми ноҳия дар рӯзҳои таҷлили ваҳдати миллӣ арзёбӣ карданд.